siphuma umama sebeyosondela endlini yakwagogo uMasibiya. Bathuma sebephumile beyosondela kulendlu ngoba babeyaliwe ukuthi lenkonzo lomthandazo bangawenzeli emalawini. Wasugogo kanti bakhipha endlini yakhe nje useqinisile uqinisa imithombo yasaqiniswa oqala ingathengwe esitolo. Uqinisa umbili ezoga utshwala. Wasega utshwala ugogo esemema amakhosikazi ukuba zombisi indlu yangenhla wathi ukhipha ushembe. Sambe isidulu sathwala emakhanda sachithwa ngaphandle kwambiwe esisha yakanda wakabusha lendlu. Ukhipha ushembe endlini yakhe. Sabekezela lezi inkomazi. OkaMphikeni nokaNtontela nokaNtshakaza. Wayesekhulu ugogo wavaleka amehlo. Gijima ubaba naye. Wayegijima naye esibhedlela emakhothi bathi odokotela amehlo awanalutho. Awanalulwebu uma siwahlinza azoqhuma. Wayesemthatha ubaba esembambisa komunye umuntu owayethandaza ngapha eMlazi wafika wathi umuntu ayi wena kusalukaza awuna nkinga amehlo akhe ayabona. Ukhipha isonto endlini yangenhla uvalwe umyeni wakhe amehlo. Wathi baba mthathe wena umhambise kuba la imbuzi yokuhlawula azohlawula abuyisela isonto endlini yangenhla. Akaze basho lutho manje babethule nje. Bekhuleka kuphela. Bethi shembe silande uwe kulezi indaba. Wayesemthatha ubaba ugogo emusa ebukhosini bakwaBiyela enkosini ushelela ebusa ngaleso sikhathi inkosi ezala inkosi egcina ukubusa umkhokheleni kafange lakhe kaphindiswe ngoba kwaku antwayo inkosi. Wayesemsa wafika athi mzala ngilethe nangu antwakho kuthiwa kazohlawula wenze nje. Yasiphula amadeva inkosi yakwaBiyela abayaziyo ngoba bayayibona. Siphula amadeva isithi uthini anti nguhlawulele. Wathi ugogo ngihlawulele mntana omnewethu. Wasekhipha inkosi yakwaBiyela imbuzi. Ngiyayibona nje nombala wayo ngoba ngangikhona. Siqhutshwa imbuzi esezohlawulela ugogo wayesevuleke emehlweni wabona ibongo inkosi. Amen. Labuyela isonto endlini yangenhla. Khuluma ngesibindi bantwana benkosi salolu uhambe sikulo. Kanti sikhuluma indaba encane. Yayisimbisiza le ntombi lapha opposite na indlu yangenhla lendlu yabukwana kanje yakhe indlu yathi igama lawo sempoqweni. Yathi ngiphoqiwe uphuma endlini yami. Sontanike kuleyo ndlu singeyenu. Sengakhe yasempoqweni mina. Ngiyayazi nje leyo ndlu kagogo kwakuthiwa kusempoqweni. Khuluma ngesibindi mana sathetha sokuhamba ngalendlela. Ngoba uma ngazange udlule zikushaya zikunethe uthatha inkolo nje uyabonakala. Futhi uma ngazange ukhokhele kuleli bantu uyabonakala ukuthi awuzange ukhokhele. Wayagogo wayeqeda lendlu. Sithi lendlu yakhe impoqweni washintsha ugogo wathi hayi mntanami esho kubaba mntanami ngakhela ulawundo lapha ngezansi. La umathule ezongibasela khona. Ngeke ngihlale lapha ekhaya mina ngingaphuzi itiye ngendaba lenkolo yomngeni. Sekucishiwe phela umzonka usabasi. Wayese wakho round ugogo lapha ngezansi esephuma okwabhekungcino. Esekuba wena njalo ngesabatha aphume namabhodo hamba obasela ugogo amenzele itiye. Washintsha ugogo kophakathi wathi hayi mntanami yakhe enye indlu asale sekomuzi ngiphume kulomzi wesabatha ngakho wasemlilweni. Wena uyathanda ukusilandela lo muzi sekuba umuzi osuhlala umamncane wasala umama lapha
kulomzi wesabatha nalabo mama ababili abagana ubaba omdala khuluma ngamakhosikazi amathathu asibambele ivangeli Nkosi yamakhosi noba sikulo namhlanje kungenxa yesibindi sawo wayesebuyisa imali ubaba eyinikeza umama thakathe inkomo seyithenga umama inkabi bathi abafowabo hayabona ke qabele izodliwa ngesabatha le sikhathele kudla simi ngenyawo samba siye eThekwini angithi umzo semlilweni lo akusewona wesabatha izodliwa ngesabatha ke le wabathi umama hawuqwabe mina ke ngiyodlala inengane wathi baba ayikho into engizoyenza nkosikazi usushila umndeni yabulawa inkomo yaphekwa ngesabatha umuzi lapha ngezansi ithempeli senhla komuzi ayaphusha amabhodo siphansi lapha komganu phansi komhlala lapha thina siyasonta khuluma ngohambo lwala ekhaya abantwana benkosi kodwa ngoba kwakukhona abakhokheli bangaleso sikhathi ababekwazi ukukhokhela umuntu mayiganile ukuthi uyiphatha kanjani indaba yasemndenini ayiphathe kanjani indaba yenkonzo angayixabanisi lento ngoba ixabene manje imndeni eqhathwa yithi ngenxa ukuthi siyakholwa senze nokugcina kwesiqhatha nemndeni wathi umkhokheli bathabami uma umuntu eke wageja ukesithebeni phela uyahlawuliswa nizofaka igama lika Shembe ehlazweni siyashumayela uShembe uzobaguqulela abantu kodwa manje niphikisana nabo ngeke bambone uShembe ukuthi ubani hambani nisonto nisheshisa inkonzo bese nihamba nesithebeni phela ningayidli inyama ephekwe uma ungageja ukuyesithebeni uganile u-out uzohamba uyohlawula inkomo kini hambani nisonto nisheshisa inkonzo nisheshe nivale bese nihamba niyoqetha esithebeni ngani isabatha phela ningayidli inkomo ephekwe Ubaba bezothini namhlanje hey shiya phansi lonto base besheshisa umama inkonzo sisheshiswa base bephuma nangempela sebehamba sebeyoqetha wedlula lo msebenzi kwathi ngomunye unyaka lapha singasazi wayesegula ubaba kakhulu kwangama Easter wayesegula ubaba savusa ebusuku washo yena bathi phumani nihambe niyofuna ukuthi ngibulawa ubani ngoba phela uma sezishaya neza semndenini siyasibona abathakathi wena uyathanda ukusilandela Shikhumbi yakwantuli lapha yana kaMsizeni intuli wasempuma ngisola ngiyayibona nje ngoba ngiyayazi umbala wayo kwakusaye kufika lezi imoto engama E20 yayi cream white i-orange ngezansi wagcwala umndeni kuhanja kwembulweni wathi uma kufika nje lapha kumashezi embongolwane wathi inhlinhli ugwayi wakho umashezi wathi hayi nahamba ngomuntu ogulayo lo muntu ogulayo uyena umthakathi uyibulele yena lo muntu ogulayo yena uyibuleleyo nganansi ikabo wabeka ngayo umuzi uyise uyabuza ukuthi umuzi lona owawubulala inkomo ebulala yadliwa ngesabatha waye ubikela bani ngoba yena akasakudla okushisayo ngesabatha hambani nimtshela bami imbuzi axolise kuyise acishe umlilo aqale phansi athenge enye inkomo abike lo yamuzi abiza amanaza ethi azongenisa isabatha ayibongwe inkosi amen ulwelani ubalwiselana bomndeni uze umndeni uhlukane ngoba ufuna abakholwe ngenkani ulwelani Dede uShembe thatha indawo yakhe
uthi kuba ekhuluma lana nomfice ekhaya umuntu esephile bathi bafika kuba besesecikini wabamba imbuzo baba waxolisa wathi ugogo hayi kulungile mntanami xolisa wabamba imbuzi waxolisa wacisha umlilo waqala phansi wathenga inkabi yesibili wabizwa amaNazaretha ayisuka lapho kwaMashu efika nomshumayeli uMadliwa ingwenya undunakazi wakwagibisile nampo umfundisi ungeme emva kwami nampo ondlovu lapha yana lo obazayo nampo ugazi kwahlabisa ezilipha impandla yizo lezi zinto zafika lapha ezweni lakithi kusekuzongeniswa isabatha uyo lamzo kwakuthiwa usemlilweni mayibongwe inkosi awufunde incwadi weExodus 35 evesini lokuqala kuyima kwelesithathu imbala unaso yini isibindi Mose wabutha isizwe sonke sakwaIsrayeli wabutha sonke isizwe sakwaIsrayeli wathi kubo wayesethi kuso ilawa amazwi awashiloyo uJehova kuba niwenze ubani wagcine yep osetshenzwa izinsuku ezisithupha naw usebenza insuku ezisithupha ngephawu lwesikhombisa alube usuku olungcwele kini isabatha lokuphumula kuJehova lowo sebenza umsebenzi uyawutholakala esebenza ngesabatha akafe verse 3 ningabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha ningawubasi umlilo endlini zenu ngosuku lwesabatha amen yabonga Nkosi yamakhosi ngibongela intombi ezingizalayo omama bami laba bathathu ukuzifihlela leli igolide liushembe ngoba indlela ezazibanetha ngayo kwakulula ukuba bashiye phansi baphose ithawula kodwa zange baliphose kwangathi Nkosi esizukulwaneni sethu ungehlakazeka umndeni kaMakhuza ngathi ngoba thina sikhulele kuleli bandla saba zinsizwa ika23 saganwa zintombi ka25 sengathi umndeni ungehlukaniswe yithi bese sithi sibanga inkolo ngesikhathi lapha khona uShembe seyiphendule yonke ubuqili baba ubukhosi kowakithi umndeni mkhulu ngohlobo lwesimanga asisenawo thina umndeni ongcwaba ngesabatha sinawo thina umndeni odla inkomo ngesabatha noma ngabe uyisiyoni noma ngabe yini wonke umuntu wathobela isabatha wahlonipha ibongo inkosi amen asinawo thina umndeni ohlaba ngenhlangano bayabuza bathi mfundisi konje njengoba nihamba nje umhlangano ovalwa nini ke ebese ngisho bese bethi niyothi ningabuya ke bese siba nomsebenzi ngoba sebefunda ukuthi awenziwe umsebenzi ngenhlangano bengakholwa amen bawukholwa kanjani uma sibaphoqa ngenkani indaba enkulu manje abantwana benkosi eselekithi ukuba sifundiswe uShembe asifundise ukukholwa ukuthi ukukholwa kuyini ukholwa kusikho kwevatha ukholwa kusikho ukugcotshwa kodwa ukukholwa kuphenduka ukukholwa kulahla ukukholwa kungenwa ma umuntu engenwa umoya ongcolezokale noma ekhuluma ukuthi wangenwa lo muntu akayikhuluma inkohliso angafakaza amanga ngomakhelwane wakhe alengisa isangoma uma isangoma singenwe idlozi khona izinto ezishintshayo kuso uma umuntu engenwe idlozi noma bekade hamba bewudivase athela umzimba phansi mhlaba ngenwe idlozi uhamba athi twi ahamba sheshe ebese hawu uhamba kanje manje uthi ha manje wangenwa idlozi
asisho kanti athi noma ehlangana umuntu endlela ehlanganisa izandla athi ngiyathokoza makhosi akane ndaba ukuthi awukwazi lokho nokuthi akufuni futhi kane ndaba ujabulisa umuntu omngeneyo umuntu engene phela uyashintsha hamba ngene endlini yempepho uyahamba ugibela amatekisi uyobikela laba bamphethe ukuthi njengamanje ngiyahamba akane ndaba ukuthi uzongena ematekisini anukusela abantu ngempepho indaba yakho le empepho kunukela kabi yena uthi lo ongeneyo uyajabula ukuthi kunuka impepho ngoba ungenwe ujabulisa umuntu omngene uma thina sengena umoya engcwele asalahla lutho asashintsha lutho akwadilika maqhubu akwadilika nzondo abashintsha lutho nje namhlanje uhlangana nazathi alibaleke liqashe ngeimoto alifuni ngisho usabona uNazaretha elinye ungena njalo angena iliphile lidlozi libi kangaka shintsha ngishubuso phuma ehlizi ihlale ephongweni phela umuntu umaye kwenyanya uthuma uqhamuka nje umbone kushintsha ubuso buphethuke benze nje qhamuka umuntu angamphiwe ikholwa njalo aliliphiwe ikholwa elinye yazi nje kanjalo ngangaze kuleli bandla ukuthi kuyoze kube nje athi ngabona amaNazaretha ayethandana nyavula ezulu ngangabona into enhle endleleni abefundisi besihamba nabo phansi ngisengabancoma ngathi hawu lo moya uma ungase wande ngendlela abefundisi bebemnandi ngayo endleleni behambe bencokolisana kuyingane la kuhleziwe khona akaze kumuzohleba ngomunye umuntu uma Nkosi bangakhula lo moya engubone kulabo befundisi besihamba nawo ubongathi izingane nje sitshekuliso kwamathole sikhuluma indaba eyodwa singahlebani into onibandla kuyini ukukholwa amaNazaretha na ukukholwa uthando ukukholwa isihe ukukholwa isisa ube nesisa nomunye umuntu angathuma umuntu elambele uhlekise ngaye angathuma umuntu enqunu uhamba ukhuluma ngaye ubheke nje uthi njani ngani ikholwe elinye la kwenu nje awulephe singani uma unenguweni kholwa kanjani hlekiselane ngomunye umuntu kanti ukholwa yini ingane sifundile kuleli bandla ukhulumile umfundisi ngoJuly wakhuluma ngomfundisi ukhuzwayo ekhuluma ngendaba engiyaziyo ayixoxelwa uAntu waseNtongane uMagumede umfundisi wala ekhaya esasazi ukuthi unene wathi asiyena unene kwakukhuzwayo kodwa kwaqhamuka inyamazane ihujwa izinja uNkulunkulu wayenza ukuthi ayibone umzomfundisi ngoba umfundisi unene uzoba mnene umfundisi angayibulali inyamazane yaphosa kwa emzini omfundisi inyamazane yangena isibani sembuzi wavala isango ukhuzwayo baqhamuka bahupha izinja bathawu baba inje benyamazane besihupha awuyibonanga wathi ukhuzwayo ayedlulile batabami eshisa isibani sembuzi kanti ushembe ufuna ukumhlola uhlola inhliziyo uzohlola yakho mfundisi uzohlola yakho mvangeli ayikayibozini inhliziyo yakho na ngoba uNkulunkulu ubheka okusenhlizweni badlula wesevula isango ukhuzwayo yaphuma inyamazane edlula wena wawuyothawu bafabana buyisana izagila ilethwa abakithi abakithi bangisondezele asingane inhle lenyamazane ihlambulukile futhi azilunywe nja wawuyihla nje ukhululeke ngilethela abakithi kancane asibulala kanti uNkulunkulu uhlola inhliziyo yomfundisi uthi kubaba awusayena wena ukhuzwayo usunene wena ngoba unenhliziyo emnene baphipha abanye onene abantu nganonene enkonzweni yini singabi ngonene sonke
yini singabi ngonene sibe nenhliziyo esimnene phela sibe nenhliziyo nesihe nenhliziyo edabukayo esimdabukelayo umunye umuntu namhla Nkosi ngiyabonga ngivumele ezakuwe yasehlala aphambi kwakho lendawo eyigcwele namhla Nkosi siyabonga Nkosi yamakhosi solimlomo yokubonga kuqabadele sibonga indlu zomsa Nkosi osakhele zona sibonga izindlu zomsa Nkosi osakhele zona indlu yomusa indlu yakwagogo abasemakhaya bayazi la kuba khona imizi khona ibemkhulu ibe ngamanxuluma ima ingakabikho indlu yangenhla umzuzu ungagcwele ngisho ngazakha zibembili uma kwafaka yangenhla kuba ngathi umzuzu uphelile kanti usazowakha usugcwele umzuzu ngoba khona indlu yakwagogo indlu yakwagogo indlu yomsa Amen. elomsa uNkulunkulu awufuna kithi elomsa uNkulunkulu awuthola kukhuzwayo mangikhuluma ngendlu yakwagogo bantwana beNkosi ngikhuluma ngendlu yangenhla bakhonza kwengcwele la khona bithi ingane imayishawa unina imaye kuyaphunyuka ibaleke ungena endlini yangenhla imaye kuyaphosa kagogo ibisiqhamuka lapha ehlombe ibisibuka eminyango isibuka unina ukuthi uyangena yini engangena ngoba isingena endlini yomsa uma ekwazi ungena unina uyithathula lapha akasazi isinto akuyena umama lo ayilandi singene kwagogo ufuna ukuyishaya ufuna ukuyibulala futhi akuyena umuntu lo ingane singene kwagogo nje nentombazane uqala ibithi mayikhulelwe ubaba awusindlala msamu agijimise ngaye egcekeni ngoba bekuyilihlazo phela ukuthi ingane ikhulelwe ekhaya entombazane angazi noma ihlazo noma ihlobo manje mhlawumbe sekuyihlobo kwakuyihlazo ngaleso sikhathi awushintana msamo baba agijimise ngayo kodwa imali yaqonda endlini yangenhla imali yaphosa endlini yangenhla athi uhamba usinda ebesethu gogo yey wena sibanibani ekabona ingane ifuna ukuyibulala singene kwagogo nje akabula umuntu kwagogo athi abona umkhonto uphethe ufake lapha ke mongulala awuna ngane la ekhaya wena ingane ayikamakhuza dedelela ubaba la ekhaya una ngane wena ingane ayikamakhuza lona mina qala hamba baba ayihloke msami ehlala msami sekuphela amandla athi gogo hey wena hamba phansi lapha phosa ublanket uyathetha ngoba yonile ingane kodwa kasho ukuthi ayibulawa nikanga ngigijime nize la
kothi sekulele athi hey wena bese kunikile unyaka kokudla uvuka inseka uvuka umusa noma umuntu okufanele ahle angabulawa ukhile kunyako bengahlile gogo hama kudla nsika vukuda ivuka ingane ihle yonile kodwa isikele endlini yomusa nje sibonga lokho nyazi lezulu sibonga lokho nyazi lezulu sibonga indlu yomusa Nkosi osakhele yona bayothi begijima onina lapha bebuza ukuthi yapi yona lengane isibongo sayo nonina angasakwazi ukuyisho ngoba akabazi uyisa ukuthi bangaki akayazi ukuthi yakwabani isibongo athi kokhe unesilonda lokho afuna ikhambi lokuchatha akasho ukuthi akufe ngoba akakwazi abazazi ukuthi okwaphi ingane nje kokho kabulala kokho kabulala umuntu ayibonge Inkosi amen siyabonga nyazi lezulu sibonga indlu zomusa Nkosi yamakhosi siyabonga Shembo ingcwele sibonga indlu zomusa Nkosi osakhele zona bekusifanele nathi bantu abagcotshweyo befundisi bavakele bashumayele bakhokheli ukube emzini yethu kube khona indlu zomusa osebalekele kwamfundisi angabulawa abulawiswe ngumfundisi abalekele kwamvangeli angabulawiswa ngumvangeli abalekele kwamkhokheli angabulawiswa ngumkhokheli nakwamshumayele ngoba usengene kwamgcotshwa kukhona indlu zomusa mncane amen ziphi indlu zomusa emzini yabantu abagcotshwe wayebona abathi kabulawa ngibulaleni ingane noma sengene enquna ngemphethe uma sephoseke kwamfundisi akavalisa ngumfundisi ebesethu unkosikazi batabami funani ngubo nembesena ngumuntu kaNkulunkulu angiphathi phela ngene konkosi ngoba phela inkosi ayimbulalisa umuntu ngoba noma ethakatha umthakatho wenkosi noma kuyisela yisela lenkosi ayikwazi inkosi ukuthi nangu ngelela ngishawe inkomo ngeke inkosi ibulalise isela lenkomo angisho ukuthi yebani inkomo kodwa ngeke inkosi ibulalise isela lenkomo ukuthi nangu mbulaleni namhlanje sinabantu abagcotshiwe abantu baleke ngena lapha sisanansi inqolobane ungene kule nqolobane nangu uphethilol ingane ngishabakhosikazi namhlanje ingane umfazi onyayibulalisa abantu abazinseka yize begcotshiwe phela abanenseke embili abakhokheli olokuthi unkosikazi olokuthi ugcotshiwe noma phethe ugege kule TV ebalekana nokuthi iphara eselibanjiwe uma sebemgcoba ukuya thawu abantu abami sala niseniyeka ingane zami senimshayile sengidabukela unina beka baba ngomsa awakho ngomsa wakho abagcotshweyo akasisize uNkulunkulu asenze sibe nendlu zomusa emakhaya ebese faka umusa kithi afaka isihawu kithi ngasibona isihawu elinye ilanga
ngake ngawungcwabisa inkosikazi iNazaretha indoda ikholwa kushona indoda bazela ingane eyodwa ngeyomfana kuphela yasonto inkosikazi iNazaretha ngase ngifike ngiyiduduza ngathi mama uyabona ingane oyizele uma ngasuhlale lapho ngayindawo khulisa lengane yoba ngangensizwe ezishumi kusasa yahlala inkosikazi yabamba amantoho emsini yabantu khulisa lengane nengubo ezimnyama yakhula ingane yathi lapha phezulu matric yashona phela kwayo hawu ngizokwenza njani ihambe ngamnqabisa lo mama ngizofike ngithi ngase ngithaya ngiye ngimshumayeli nje shumayeli phela umsebenzi wakho ungcwaba akade jimi la okuthiwa khona ufika thola uhamba vangeli agcine lapha sixoxela ukungcwaba nalapho ngekho uhamba vangeli sifuneka thina befundisi kufuneka abavangeli kufuneka abashumayeli singeze ukuthola uhamba vangeli singeze ukuyithola iklaphu ngoba sanda kakhulu la kule klaphu khona siya kakhulu la kunamatafula amahle khona nomnikele sawo mhla efelwe cha unendaba na kombona ngelinye ilanga uthi umphakela kodwa uyanga mhla ehleze emanzini ubujahela kule klaphu khona ho funda incwadi weGamo Shumayeli 7 verse 2 ube kumuntu athi uma ngena kulendlu enesidumbu ngayifica inkosikazi iphambene umqondo itshali liphansi isukuma iba ngenyawo ibambelele emshaweni ebamba amakhosikazi ayihlalise phansi ibuye isukume nezwi lingasaphumi selishile ikhala ngathi shembe ngizothini kulo muntu ngaqonda kuye emsamu ngase ngambamba ngamthenqi ngazizwa inyembezi zishaye emahlombe kimi zale nkosikazi ngathi malusi Olithemba bantwana benkosi inyembezi zishaya emahlombe alenkosikazi nezayo ushaya emahlombe kimi ayibamba ngathula nayo ayibaba ngathi yaquleka yehla ngodonga ngathi ngayibeka phansi yathi mayisiphansi yathi shembe ngiyabonga shembe mase kufika umshumeli wakho yathi kulungu lenkosi ngiyavuma ayihambe ingane yami bazoshonini wena ngobuya lapho kuhlatshwe khona bazoshonini labantu esibaxotshelweyo akubona basishaya imali kuphela basinikeza imali namhla esemanzini ufuna wena mgcotshwa wakhe ukuze abanethemba ukuthi uNkulunkulu kamlahlile labantu abadala mina angene esidunjini waqoshwa kanjani kanti unemoya emkhulu phela kufuna abantu abancane uma kunjalo wangafanele abantu abadala gcotshwe ngoba uma ugcotshwa ukungcwaba abantu hayi mina nginabantu abancane nabantu abakhulu akekho nabancane nabantu abadala ngiyakhuluma ngiyongcwaba hamba nkosana uyongcwabela ngiyongcwaba inkosana uma ufuneka imali inkosana ayibuyele ngemva What's the matter with that? Funda incwadi baba
kuhle ukuya endlini yesililo kunokuya endlini yokudla kunokuya endlini yokudla sala phansi babi ni kuhle mntagodwe ukuya endlini yesililo kunokuya lapho uyakhona la intondolo abasiphi indolo kodwa mhla kufika yangishiya indolo ngihambe ngela kufuwe khona ngaphela umuntu ofelweyo ngoba kufika ebenothi ushembu ngithumelela umncebo yakhe ukuba izomvusa hamba vangeli ke mkhulu fundiswe namnikazi phela ngabe wena ofundisa abantu abangemva uncwaba sengiyangasekugcineni bantwana benkosi yabuka shumela ufuna ikhaphu naye ngapha ngemvutha ke binikwe bona ikhaphu sesinikezwe kakhulu thina befundisi kwakuJanuary wona sekuyavala banazaletha ingcwele kwakuJanuary wona lo siyakufihla umfundisi waseyoni siyomfihla emelimoto edubeni etembeni Nkosikazi wakho iNazaretha phethwe lapha ezweni lakithi ingane zikaNkosikazi omkhulu zingamanazaretha isonta lapha la ekhaya elikhulu kuleli thempeli lapha entembeni senkhohlwa igama lalo kwathi uma sifika lapho bantwana benkosi kwakumenyene utshumo amaNazaretha ziyoni sizongcwaba ikholwa ngiyakudabuka nje uma ngizamanazaretha eqhenya ukuthi akholwa kangcono kunezinye inkonzo ebese ngithi Nkosi yami ukukholwa kusikho okwemvatha ukukholwa kulona igama lenkonzo ukukholwa ukuthi kulo nkonzo kuyo uNkulunkulu umenzelani asesikuhlambalaza ezinye inkonzo ngoba mhlawumbe uma usondele uthola zenza kangcono kunawe lo mfundisi unenkosikazi ugcotshiwe iyoni kodwa umkakhe wamleka wahamba okhonza ehleni ube mthwala ngoJulayi afika amshiye ehleni ahamba uJulayi wakhe yena waseyoni ngoJanuwari amlethe lapha ekhaya ahamba ekhalele ekhaya isiyoni athi ukukholwa kukuvuma kwenhliziyo uma uNkulunkulu umbone ehleni hamba khona sohlangana ekhaya bangakwenza lokho singakumisa thina gcotsho la ekhaya unkosikazi wesiyoni singathi mana singakumisa thina mana akuhlambulukile lo mfundisi wamiyeka umkakhe wasonta ebuhleni nezingane zasonta ebuhleni uma sesisamlindelweni ebusuku kusukuma umkhokheli uthi umkhokheli ngifuna ukukhuluma iqiniso njengoba ngilapha nje angimazi lo ozofihlwa kodwa thempelene ngulo izingane zonkosikazi wakho omdala zisonta thempelene ngulo ngibone kuyihlazo ukuba ngihambe ngiye eKhenani ngishele izingane zisemanzini ngase ngithi angingcwabise eqala ebese ngihamba ngeKhenani ngomsombuluko ngathi awu nangu umuntu wagcotshwa kufanele uhlala kumuntu nje wazisa umuntu efele abangabe bahla abantu mhla sifuna imnikelo sizoyifuna kubani sasa Angiqondi abantu abenkosi ukukhuluma ngale ndaba kodwa ngiqonda ukukhuluma ngokukholwa ukuthi ukukholwa kuyini uNkulunkulu ufunani kumuntu okholwayo siyabonga Nkosi yamakhosi siyabonga Nyazi lwezulu umuntu uswele angakusho uswele angabonga ngakho angazi Nkosi singabonga ngani sibonga ukusithwala kwakho shembe siphume ebuhleni ohambeni olunjiyana Nkosi yamakhosi impela Nkosi yamakhosi siyeswela imlomo mhlawumbe bekufanele sibonge ukuthi Nkosi uthe namhlanje ebhandishani niphume nibhandishile size safika sitshekulisa kwamathola ibonge inkosi ngeke ngabona ubaba umbhele lapha selapha ecaphuna ngapha ebese iphosa phezulu acaphune ngapha ajikjele phezulu ngasho ngathi mayithole lisuthi liyelenze nje liyatshekula bese ngabonga bani Nkosi uma singebonge lo msa wakho
bekufanele siubonge umsa wakho Nkosi ukuthi usigcinile baba kwaze kwaba lapha sengathi Nkosi ungasigcina siyabonga Nkosi umsa wakho impela baba wena okwakho ukubheka Nkosi akufani nakwabantu wena Nkosi awubhekisa kwabantu futhi awukhulumisa kwabantu tsho njalo uSamuel encwadini kaSamuel 14 athi uNkulunkulu kasusa ukuphila kumuntu kodwa uNkulunkulu uqamba amasu ukuthi ngomlahlwa ngabe ngumlahlwa kuye abantu baqamba amanga uNkulunkulu aqamba amasu Nkosi yamakhosi cela ukuyisela ehlalweni sasezulwini Inkosi yobabusisa abalisuyilisi lwayo amen Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwa umfundisi wenkosi Inkosi izimbusise Sizibala inkonzo yesabatha sekuseni ngesihlabelelo sekhulu namashumi 3 130 sicela umushumayeli Thula sesambulo wasole ngalesihlabelelo Nkosi imbusise Nkosi imbusipha amangcwele Sihutena